Ki doktor na Apollo Guwahati kin sawan cenong ba Shillong ban Sumar yakinong pang ha Apollo Trinity Medical Center kabadan Hajan Guralin Lowanang Rim Hills Shillong. Dr. Deep Dutta, Brain, Nerve and Spine Specialist. Unwan, hakakat sandri unai wing arajar apusan. Usadan naduk kapor, karwi bejemin step hadu abeje no asngi, ban Sumar, yiga beranjing thot di jingpang ha ubut lom, bat kamen, kiba pang kerendang, kiba ketakli, kiba pang stroke, kiba beranjing mensah haka kli, baki badan tumor haka jabing. Dr. Amlan Joyti Sarma, no Apollo Hospital Guwahati. Unsawan hakakat pradrik unai wing arajar apusan. Hakapor, karwi bejemin step hadu kar arbeje no asngi. Dr. Amlan, unsumar kibadan mau ha ukhalai, kibadan jing thot bandai umpinje, kibadan jing pang ha prostate, badan tumor lani jing pang bampang ukhalai, badu prostate, baki wei jing pang ha ukhalai. Daraki bukwa ban book appointment, pila ban phone lani WhatsApp ha unu number, kendai sau prasan, like kendai nyo ar nyo lai, bat pila ru ban book online appointment ha ku website www.apollo-shillong.com. Nakabenta ko home collection ru, pila ban phone ha unu number, kendai sau prasan, like kendai nyo ar nyo lai.